Mogi susuai atapurimana Torimo de tosinduala Kada ketomo haroson lihon Haroson lihon Nong itambalut Yesus kasasarit korongomomoduli Ay soko iran Sinunundaw kadagatono Yesus na sondihon Harmaso tako samuna Kosorot ako dinangaantakan Korol ginaw inpong sara Kanakatongo haroy sondihon Haroson dihon Nogi tambalut Yesus kasasarit korongomomoduli Ay soko iran Sinunundaw kadagatono Yesus na sondihon Haroson dihon Nogi tambalut Yesus kasasarit korongomomoduli Ay soko ilan Sinunundaw kadagatono Yesus na sondihon Ay soko ilan Sinunundaw kadagatono Yesus na sondihon Kadagatono sondino di Yesus Kaya sanong suabon ko manatid insanan Kanaw misi sa tako ada suabon iswang sambayan Hinarahingan dahay iswang kerajaan sorga Konsikaw tu paimpasih kihay da suabon da bayno Paimpasih kadaw da tumaguang ditit kapasin da tadaw da bayno Maine hay ahako iswang da kaisisan dahay maya ditit Sambayang da suabon iti Tinasambayang dahay iswang ngaran Tuhan Yesus Amen. Okay, sanong kasuabon kumandatid insanan sanongot kasuabon niti tu osogit rumasam piramutan dati nga alumis. Jadi konsikaw tu ya kayo nga osapung manguruh timani kapyo keke arasan taon ke. Puji Tuhan tu nakai to kono KKR sembulan. Jadi mantap kan di kagud tulan kedua. Puji Tuhan mantap do kampayan datin iswang dat KKR sentaun itu. Ino pakasari popi sosorian dati dat memarayo kinarahingan nga paimiaw kasari to ko. Posik kaswabon kagagang takot ay paimpasih ako po ka lobi padid isay da ko na kay pihdet napatay di kastatuang ditino kumbala ko na kay iya ko nga kumbali bagi kay pih tako dat sandiri ta kumangkud momolobong dati sandiri may tanod acara penghormatan terakhir nga inapay napatay di nga iyati mana di lobong nga yati nga
Muhopi mamalabang ke. Suway nakagod ni pit di kulam no ratid di ke. Doya ko panggilan na pare ba? Panggilan dat I will go. Okay? I will go san taon. Okay. Bayan na pa nga 1 hari bulan 3. Kung na di asala iti bayan na to pitulis-tulis ko dilo tadaw. 1 hari bulan 3 tajuk na papelajaran dati nga kondalihan da tagayo, penghijrahan terbesar. Iti na po ayat kasaban bayan nga pinoy po dihilod sinding hatu samturu ayat katuru. Mazmur 107 ayat 7. Igitay na di siya hiyalo tumimbaba di ralanda opating atulid gisam dan nakarikat hilak kota kinayanon dat tulun kaman na pala nga tulun da suway tempat kediaman orang. Jadi itu pelajaran dati bayi nga mantad po di kasadopot makiano ako kakuatan dat papasampay itu nya galidit asanong kopi. Jadi asanong kopi ya kapurimanan ko iya lah iti pelajaran nga siyaw na pala kid sekirad awayaan dati. Mungkin harohi kombala kawaya harohi no kontak ko isu ang kapasyan daw di gulo po nga ako ni ka ay monamod ako dot papalambos sa iya di kamoyan akon ka kuman pa nga akon ka iya kayo kamoyan ko nga iti kantakan it kamoyan tako da kasuaban na bay no. Jadi sekira na po daharat konta-konta ko kangamid ako kapasyan ay manguro yang penting I will go ko na. Itu yang lebih penting gitu. Ay sana na po dati tinga hara ko po siyan di nakatalib. No kagad di malayo idi. Kita ada masa silam masing-masing gitu. Ay sana na po dati iti dan po nga hatu som doon na po dam siyam. Ay sana na po nga hara ko po siyan dati di nakatalib. Anela nam alumis ko ako kurohi ka po siyan dit nakatalib nga no kagadi orang puti pass is pass ka ina pa'y aponting ka dan dati tang pinayngay nga I will go nako I will go to ko no iri paling penting pass is pass nga I will go dadanda pa'y kuro na pa'y kapasyan dati dilid Korean po iya din na naway anta ko nga I will go to na di ina pa nakatalib nakatalib no bagyari yang penting I will go dedondo. Okay, jadi iti na po pelajaran dati nga atapot na pakapiya nga alumis daw kumadi ka mulakan iya ti na po nang kalataw na ham abuli hiwak ka mo yan nga kakitanan ko pa dati pelajaran na bayan na alumis kumadi ka mulakan muda-mudi. Jadi selamat datang kumadi muda-mudi di Orohyan boras sa dusun kante kaya ko muda-mudi na ngayon na po hit nang kalataw na mahana di mangkaag yati na po tito kigandila ngayon na di dapan oh okay. Mazmur 107 ayat 7 minamarait dat nigitan di kinarahingan niyolo minaya di ralando opoting gisam bakarekat na dilad isa akota it kinayanan da tulun ay lan ko Hezron nilad bujang pa isilom ngamo ka piyagi okay harati kamayan dat berhijrah agu umo ti kamon da berhijrah mo I will go nga berhijrah ire I will go okay
ay lipatan dati lipatan kasari na di kita lipatan dati nga hijrah iti berhijrah ina pwede laid balatanga umbalo di nga idihit dan soldier it nurdi sting umbalo balasiring iden YB nga ibugeti ba ya kau nga YB yang berdosa yang berdosa YB agumo na pati panampakay berhijrahi ilan na pa kasumandakan di laid yo kayo kasumandakan di laid arahian memakadit awan iba umbala dari badu-badu memakadit awan iba karikot na pod nam kasawo na po bo nga edit na orahayan papi memakai lo tong ang basikot tumbay ano ko memang iya din ari ako ra gadi la to ya ditumuang tuam okay iya din ako basan to kayo kasumandakan di laid ikasumandakan do dun do itinapatang ako say baing kura o bas no dit mangimuharalan sa luar si gag kanagid berhijrah na di pakayan indama kam iongopit to sa luar har na nga it wokon dat i maturatu sa luar pikong kong sa luar magisusuay itinakamondat berhijrah. Nah, jadi umbal dege ng kasawo nalipatan miaga kabalatanga kasari. Umbalay ko berhijrah lipatan nga asuwayan mo ti karuhang. Ay madi haraw na nununun dati sumimpa nalipatan ka. Amo kana kapuda manusik karita. Umbal pagid aparo ko manusik karita mangilat-ngilat nga muhat temati karuhang. Nakura ka din dito iyanda ka. Berhijrah kan pula nga I will go hika daw lo. Jadi iati isu ang karohanian dati nga perlu ta ka berhijrah. Man tadi kawawayo andet susuai may ta ka di kawawayo anda sana. Berhijrah. Iati nga berhijrah. Hijrah kalau dong ko gumaan da boras ki. Dati no pa nga I will go. Iso ila berhijrah I will go. Jadi montakit kasumandakan di laid na bulat ng kalahi nga di ba nila bagi berhijrah panampakay nga berhijrahi manta dito nga ni basikot kasawo na di nga angan araw na di sikot okay. Jadi pelajaran na pada tibay na hom alumis kumadi kamulakan lah ano po pahisuang ikamulakan dan manda ko tag dote no dat patulisan di siya hingaran untuk kita video okay. Nakurah tu berhijrah tulun tumpuan na pati pelajaran dati tinga kota nakurah tu berhijrah tulun manta da kampung mangait kota agu mo onda di na kota hilok kota Kinabalu, kota Balud, kota Marudu, kota ngayon na Honda to, kota nupo ay iririn lagi kota Balud, kota Marudu, kota Kinabalu, kota Kaningaw, ano di oduya kota Tamparuli, ay ano oduya kota Kiulu, kota Tawaw. Kamoyan na pala kota ilo na bandar ba. Kota Kinabatangan nomor 2 ka Kinabatangan ni din COVID di kanihab. Magyalala ditit padalaman do COVID nabawa nomor 1.
Oke. Jadi nakurah tu ihati na po nga I will go dahil kota berhijrah mundali dahil kota. Kawasan na po montak ikaw mulakan nga sumikul. Iyalah na pa nga sumikul iridi dat inapay sikulan nga sudah pasti dahil kota. Okon ko may dila kapuruan na sumikul gi kecuali di sumikul la kapuruan lah perhutanan sudah pasti ada may sikul. Oke, jadi saya na po may sikul la tanganak tilambusan ta kana po lagi saranan ko makamulahingan may napasikul la tanak dati minsado mantad ko keluarga mantad dati nunuh nang kuy milam mangantob diolo dot papaindalan ikaboboyuhon da amu asanang dahilan isado montak kapadit kaum balak kitanganak teka kitanak ko don di may minsado atanak daw katangaban po ko nga akan ko kan kaminsado kan kere katangaban ka piyo nga mudah sih toko dot ina pay tanak hindi nga kanum mantamong ko kaposian daw sendiri mantad pod kanun ni surat tawaran may di sikulo hilo ka nga mihad naman tadi molahing labi pun dit molahing katanduk gi menuang suang ngading amihad muang suang amihadihad mamanaw may lakarita may epot mihadihad katulud mihad di kasari Yadi ini molahing bagi it al aupus beritia di bawah sebelum katampo kapal apa pimana nem pempasi itinah pa kapal ge kamayan dat lungun dat tumulud ti kapal tu tako pa pimana nem apasik kasendet sebelum ba sumakay kapal I will go mantad na gi sumambayang oy nasambayang I will go mantad tu keranda terbang lah kapalil lo apa pimanan tetapo kasendet jadi saya radat korikot to ikinayonon saranan teko cadangan penuhuan na po dati sa ramay sikul tanganak sebelum makapanaw o perlu takod papaharo dot sambayang kakapamanahan di siyo teka ikaw basanan ta kumamaretat doa salamat doa salamat hari kesyukuran sakira na pod milo nga asusa agadi tidden na momolo kawan-kawan gi bagal pa di iati ngai ahli keluarga terdekat papaharoh takod doa selamat makan bersama mungkin hara ucapan takuri memelhau toko pastor kalau ketua gereja doa khusus kumadi tanak dati itu mungkin ada memanau maisikul nakura tu perlu haratian di mada tako dan sangu hatu-hata tulun ay hingga di nesio ka lahi dok na ka kita di tanak no kay ka ay hingga nesio ka sayra na pod papahara tako tiyan ni suway ka sangu hatu-hata tulun iyala kadaw nga boleh jadi dat mangigiti di tanak dati iswang nasambayang sayrad amin kadati sumambayang yelo nga amin ngay no po rati no po di nga asukong ngay yelo dit kapamanahan dit tanak no montaki tanak sendiri sayra no po hila isiyasado kanto bimati takuri majlis sidid papimbuat momon sa ini sidid atau renong kabinsuhu di siya
Demonetas at belajar. Na kaumum na di diri kampung dat mamanaw may sikul. Sigaw kan datid agagal nga songkura di katingayamon nga. O gumuna kayo laminay sikul. Agagal ako na pa ditim o tingayaman di. Kabinsuho imo na tasit tanak kasumikul. Okay? Jadi sira na po may sikulit tangana kay tong Pinay. O sanong nagpapaharot ako adat sambayang kapamanahan kumadi siya. Hindi mo si Taridi nga sudah pasti sira na po igitan di siya isuang nga sambayang antakan di. Mantahad po hiriwalay sambayangan na siya. Man na berkatay karita da sakayon dilo dat may hilod epot berkatan ni kapal tarabang sakayon di siya. Ang berkatan nagi kotompon di tanak berkatan nagi pagindalanan di siya may rikot dahil sikulan kadit sambayang mo si Targi. Nah, tokoy palumis ngatid di. Jadi kumano po dit nakatulod dari tanak lain naman ko dilom namang ural nga mentok dati rumikot timpu da rumikot inapay tanak nga mamanaw pia asado may napod hilod kutakin na balo nga aparlo na dati paharahan na sambayang so kirad hilo pia tanak nga ay sala dat momoloho nakaguhi molahing katakanlah 1 bulan man tadi di momoloho nakaguhi molahing gitu masitar contoh lagi papaharan makan datakuri orang yang tadi hay pastor ay itinapot tamodon dahatid sa dapon na bayno nga doa selamat kumadi tanak dahil pensikul lahila binta tumulod pamah kapal tarabang jadi ay sesala hilo pa tanak papahara ta ka doa salamat bayno na pato nakamaju milang ay video call manu na pad agu mo kakita zoom ngay dat hodiadi ti doa salamat dahay kumadia ay sesala di nga seninaro ko 4 na padami sa taon ay sa panorong ko darat yan dila yo mangko nga ko kombal papaharo tiddi aku kombalet noloho tid pahar tiddi jadi sekira na pamilohom ay sala datid mangyadi iya di na pakasari nga kapuriman ta ko dat iyati itanak asamaki hubungan natin tok kom ilo nagidi anaro no anaro ko sa sari po KKR dati ti oke paingkura dan dek may karaja iti na pagyaw may karaja iti nga iti na po haro duo kumaysa na pa nga memang ko onuan to kod surat tawaran da may karaja kumaduo may ta ko karaja apoy lanam nuno karaja isang kapanaw-panaw. Jadi sa kirad ataman ngambiloy papaharad doa salamat. Moyo ko mo tidit ti karaja iti na did arahyan ako di magangat hara sambayang ka. Ay si sala papaharad ti digit. Kalau sayra no padahara doa salamat no. Nundahat sambayangi mo sitar mamanaw ko may karaja may baraka tayo lot sakayon di siya mantad iwalay ilabinta tumulod kapal tarabang baraka tayo nagi karaja dit anu siya da korikot o hilo buli jadid inapay karajad anu no nga osonong itaw ki buli jadid inapay karaja no nga bebas hari sabat sebab dat mantad pad iharo haginawon ud mamanaw nakasara no na kumakinarahingan nakatahak no kinarahingan paingkukuro kasunsudan di kapasyon no tok alumis ki jadi mana dati
mumbal na di medila kota mela kabandaran mungkin da umura giagata iri dito mga ipadi karaja iti ka haray iman-imanan da osikap o perlu ditusin da osikap may di karaja di kota tu mantad da hila agumo ko nunuan ka nga haran lagi makadaw ato kay insalan ka daw ti haran lagi it berhijrah demay hila kabandaran kakuan po nga kapurimandat na siwa may dagada ko roti nuno kacewa da dusun fras kadidan orang putih uli sebab dat nasiwa berhijrah mungkin dat nakakao si siya di tampinay daw nakakao si molohing nakakao si sumandak putus sintag putus sinta nasindualan nah okay na din lakota haray kemungkinan demi agalid di sakirad ongunan asiwa kapya ataman na po papaharay lamajlis kasukuran at kapamanahan anuan na napaluang at mangutsap maboros manamboros kangayan kuno padlo ko ta iti astor nga nasiwa ako ti nasindualan ako ginawa ko ikuwo naputos sa pasintam gara-gara naputos sa sinta ko ti asitarom maya ko di dilo ko ta ani mati ilan ki kapamanaw ka nga gusawo ka di sumandak ka makiampun saya di nakaila ya kau ni nakaila to kaumbal nga haron lagi kadaw ti tanganak kot aarahyan dot manda molohing pususo sorohon na kamadati ti molohing ngay sayra ano pa kagayo hilo tanak nga akon nako tanak yun lolo agayo no yolo haron na dila kapurimanan sendiri sekira na pod pususan kasari ta ko yolo miagalidit tanganak to nga koro kapuriman nilo dat miagalidit di kongkong boleh jadi iri kapamanahan dilo iri kondolihan dilo mantad hiri walay jadi sakirad awyuhan ina po'y barhijrah sa mapad kapuriman di kongkong milaw papaharo nanda majlis doa perjalanan anuan nanda peluang nga mengucap menomboras kakuaan ko na pati si tarot may ako di kota nga kapuriman ako iya di tangana kakupo nuno na pangayan ko nga may ngay campur halil molohing ko ka may ako piaponso tudukan nga ako hinahikuligit di hilay sabon hilay burus gigi iri piya nga ngon nga ito boleh jadi diri kakuan ni tanah ketumangkiad kapuriman ni siya di kongkong mantadi kapasian daw arahitan po di pelajaran di sahabat nakatalib Oke. Jadi ilo na po di penghijrahan ilo kaundalihan mantadet di kampung may di kota akon kahar masalah mungkin do sanang gi kadaw haray kasanangan miya galit haro isa sarita 536 miya gali haro isa sarita mantad ko nako nga di kota iti sangulon inapadihit kampung idi nga nakapuriman di dat haro kalabihan di nako nga kota ako ko lang matapati sarita iti nga sinarita edit hinanapay kangkong kabidahan da isiyasan sarita di tanganak ko kasaro kasari ko harati isa harati mikaruhang wagu po 2 tulun mikaruhang 2 na 2 tulun dit kusain tandu
nga hilo kakak kampung iti kakampungan insan kasuabon iti na podi kusay nga ang ini di dilaranahon mimpu na siyad manangkul krak kadi sangkulat nakasangkulat susuay ngosyo ungkudo kok kita siyo nga lebih kurang ka iradet ina kita daw main muti disiri kuwa adi waig luhad jelo kasyo mininto nga haro kusay diri suang uy koirak siyo nga koirak kusay diri suang kasyo nga kadiri suang atau kawan baru kah igi tayo minuli mati siya sunod di sawa daw polisoko siya polisoko mo nikid kaswabon apay siya kapanaw may karaja ngayon di siya hibarangid gambar kabasya di ba mangirak na siya mangirak nga igahiriso nga mangirak kasi nga manabi ka daw tok kompopyo mo nikita daw nga iya di kakadi suwayan di ti sawo daw no kurama dito susuway la sawo kulo ka nga naman ti kadi di sawo daw sa lukuo iri sa lukuo no di sawo daw intipon bari okay, to kakadidit itando irid mingangis ka kahit kusay isaw daw mingangis no mingkaan no buah kapanaw no matidihit isaw daw di ngayon na di ditando sukayo kok kita mati siya saramin na yung bari awal ka piya ka uwi ay so na di suspend ko kok kita mati ditando isa ramin kasyo nga kok kita nga sumandak patut nun ay siya sumunong kopi do nga haritan do suway kad sao daw bah ano di nandadan ngo suhutan dilaranahon kono muli ka nakuroh kad di sawo to ano di kanda da tatuong kaman dadi gi uli mati magad-tagad di titandu ngoyo isaramin patut na duo na giminggo tan nakapikaruhang nga susuway ko no doho hari gatandu no suway ka nakuro ikusay nga magangga-gangkot susuway nakuro di siya kakita siya hid pigiti-giti tandu nga lagi kairak nagi siya itando nga apanganakan dia tit gambar sumandak ka intay di kusay nga iya it kusay suang hiri no gadi katagadan dut kusay nang kugalo ka intay di tando ka sumandak hiri o suwayan di kada o bingung dia lah di karangaw na di tiwanan da tando badu na kado tiwanan da tando nakura riusay kaditiwanan na tando dia harus tando sualat tanak nu ka o kon di ka ayang nga tanak nu ka ki ngoy di bodu it saramin hintay nga bodu kay raki bodu nu padi pamiuguhan ulit bodu na nang kulo ka umbal padi na bingung di talutulun hadi opuasit menengiwan itando ngolo pura di orang tua nah temong maditit basanan dati orang kampung lah haran papagangatan lobi ponda di gulu-gulu ge hara pagangatan ka nga insan do rumikot no gadi ka piya masalat kadi orang tua paingkah kadi tando duo nagiminggu dahay mikaruhang haro natando suwala ko karuhang ko ka
tepat gia kamuat kusay nga pengkura di tandus wae kusay tambalet kulo ka may pagi intay orang tua ka onwa isaramin intay di orang tua nga kagagang itu orang tua memiaguh ka di kusay ka di orang tua ka daw hingga podid potiki dak na podi saramin di sangintang-intang di tangis-tangis di ko kita nga harti sangulun na kusay kamulakan isiyo na pakati nga nako nga dilakota ila kabandaran katutundi siya iri na pa nga saramin katutok na di saramin dat sang kampung di hot o bingung karikatirid dang kusay nga kusay karikatirid dan tando nga tando karikatirid dang baki-baki nga baki-baki karikatiri badu-badu nga badu-badu karikatiri sumandak nga sumandak kangis-angis ditit kamulakan dat tiso inakumbal mga hilokota kadisya dihom orang tua turang tua tigandahit ketua kampungnya dingin pailan kuda kayu iti na pa nga saramin iti na pa saramin pagatulan ina na pa turas tulun dahin na suangin na nga iya kayo turas na kayo iya na pa mintang turas ko ta kita iya kayo mintang turas na kayo iti na pa nga saramin hara na pa akapiad ituras dati mila ta magatul saramin iti hingga wadi ako kuran di kumanda jakun gi iri na kalabihan da ko ngay bandar iya ti kampung kadaw agumo na ilan dati mantad ka kinangayan dilo tanganak dati dahil bandar mantad ka kinangayan dilo dahilo uli na dilo agumo kamilaan dat ilaan dati atay nga hari masih laka mantad ka kinangayan dilo kamulakan dilo kabandaran agumo na kadawi arat at ay gitan dilo di kampung sila ka na yung mangigit at yun digi agumo mantada ka ngayon nila kabandaran agumo ika daw ikaw mulakan dati da ang harag yun kadang-kadang muli nga miyagal di susuay nakababayuhon iring ka daw ikaw burukan tao nga sanang hindi jadi haray kalabihan do ka may kabandaran doho napapadodo si sumano nga may paganutusin dahil ATM tu ako kaylo may pasuang nga KFC nga madasyo ako kaylo hingga pa din kaylo nagidi tanak may na pa di suang KFC mba iyamang udar uhangay membayar daripada may pangudar iya di ito ko nagi mimpanaw to ko dilod keke gumo na pa kasaraw ta ka na pa nga kairak-irak ampalampali ba kasi saya sasi kan iri piya nga modes yo kung may pagano minuman yung panahon na hindi tanah ko dadi may dadi pumulila minuman doho di ka nga ay agumuhilala modasin agad ako ilo okay jadi ino pa di masalah da awayaan dat bang hijrahan dumay hila bandar iya kayo nga kapurimani montak ki hila kabandaran do dondo iya kayo ikaw mulakan iya kayo hinakota gumo na hit masaalad o kita da kayo boleh jadi iya kayo nga kawaya boleh jadi dat timpo dondo nga irine masaalad awayaan ako jadi
kaswabon to bay no, awayaan ta ka titong pinay hiri kau na po masala di itinat paluang datid paling ga alumis I will go. Sa kira na pod kaila ta kana di manigup pengkuragya manigup yelo ka. Kaila ta kan di manigup karamayan ko pamintang manigup ki pengka tigan dari haro imang ko itilo ki kam anaru nanday papaw ki karohian ko paminta nga itilo kanda yela no nga imanataki papaw ka iri alumisano kumintang ga sumano sa balong mamangu kabikutak pabobog-bobogon pa tilo ulam na kura rito masti yelaan pa sa balong mo kaban ki manginsak matudit sigup pa hirid sa giritir. Nah jadi isay na pa daw ko ikamulakan te ka ihinakabandaran mantad ka kinangayan ako di hinakota kay lakaw di manigup I will go ako kanto katama ko na po lahuan nung masitar I will go ako dito sitar manigup ako manting at tumingkod ako dondo makisambayang ako dadi uhupan ako na daw iso ang sambayang to ako ni ko sonang iti tumingkod manigup but taon-taon ka na manigup ina po hit alumis na ko pa manigup ki kakan ko na po kahit kumakan na hiri na matid mamuralay ngay lakabang kasi panigup kabot tangolun ako yung mga kailo matapat kapiyo nga irinit berbagi pengalaman ako kanila jadi I will go ko na po ay say sala magangat ko tambalot no katua gereja ko masitar peng kadi masala ko tiham uhupan ako no dako I will go ko dadi timantad ditit paninigup ko iho na pagi alawa pa sumandak oh kita ko na po manigup nga miagal pa di badu-badu na kita ko ulam na ko iya din ako na kailan na kayo lang nga iho na po kakitam iya din alumis piyata kita ko kakita ko na pa di sumanak manigup nga araat nita kita ko jadi mentok dati iswanggat dua na hatusam turu na hopodam turu haro na po di kalangan dati manigup I will go tidak kira hilok kota hilok kampung hilok kepuruan I will go toko okay aratihan na dati manigup ka na po nga ay sebagai pananud da kinarahingan ano apato te iri perbuatan dati tumanud da pa panambara sandit asar manhak motivasi di hilo gigilan terutama di karaitid di penagih ngay kumbala ko na may intang git nasihat motivasi pohon nila langkah pertama na pemanagih iti tulon mantad manigup lang kumaysa na kurato jumadi ta ka panagi dada lang kumaysa na panga iti manigup kapanigup ko mumbahal po dit po yung bida-bida ki na irinanda haranan day smoke on the water na nga sumano yo po di haro pangalaman ki baca mah ki okay suway kay manigup house iti na duahit amo na magidu to sayra na pod house to ko di dadamot ta house migup sigupi may pagid dila pub ako po na kumbala si umbal ni madadit aramay kawokon gi si umbal tulun ni gya si umbal dad ako kurmadi ko mondo pub ka kanapod dit tambalot ina kumbala mo gi sumuang kanapod hiripab akay kasap lisun na po rin tu akan na pa ka maginom manigup
man itino duwa. Nakapitong kaya diri. Miya gali di tumay nga kasabo. Ilo tinumon nga minum manigup. Nakapitong kiyad. Jadi termasuk na ngay mamagambod. Hit langkum. I will go. Tako kaswabon na ba yun? Manang karugi na. Manang karugi na dit. Tinumano da keke aramin sa swabon na retan di manigup. Manigup na pa'y karuhang no. Kanto. Pakinangaw na kanto. Manigup na pagadua mi karuhang. Pipakat ko dun do. I will go. Kita do. Nga kada dodoon do no. Pati lambusan no dati gisami kapatayon gisami karekatan kinarahingan kumando. Amin. Tok jadi bagi Okay. Masalah na pakaguda suway nga iti iswang na piyambalutan. Nga siyaw to mungkin dat agumoy kawaya dati ti iswang gat keluarga dati iti tanganak tampinay dati mungkin har kawaya. Iti na pa iswang piyambalutan sama ada da tando tay kakusay nga iso iti masalah sayra na pa kainsado kasusuway nanda ugama kasusuway katumbayaan sebab na pa nga iti piyambalutan kambalot nanda disusuway katumbayaan kadang-kadang apaksa itu manud mantad ka kasawo katanod dilat agama da susuway kaugaman o kanon ka Adventist jadi nakasusuway na pahugama muli nandad hila kampong kukura mantak da kayo imolahing iharatan akantiyad di kukura tapuri mananda ko hilo sadu isya panalipon na di dat tok semua nga kumati di ti agama dia nakasawa ako no arual ginaw di molahing pira-pira taon muli ako na di ka double ako arualan na ginawa arual pa ginawad nakasimba nakatumbayaan no muli ka na po manindual pa ginawa di mo lahing kakakito ito parwal tige ginawad di ay kadang-kadang kat kay had to kay ibo nga kurayan po dat iyati na po nga harap pilihan masing-masing kaporlo dati dat oratian bobos ta kapiyah dat mamisuno dila tanganak sayra na pod asukod dilo nga ilo na po nga haroralan sendiri irini oporlo dati oratian sebagai demolohing sangkuruh ta kapiyah mga jar magangat ni sambayang tanak piyah mo sitar kainsado na po ilo sigagay am sumusuay dila katumbayaan ay so napanasalan to ko najar no pa siya mantad to koro ay siya napanasalan dat iri kapiyo di siya pilihan sa kiro na pod sa balumpod minamanawi siya pinapaharangay ka doa salamat nasihat sumimban no pa katumbayaan di siya ay siya napanasalan dati di nasukup ni nasihat nasukup na hitutudok no kumandi tanganak arwala badagi ginawa bagi iri na papilihan dilo ana dati mila kurayan paing kura panangko nasukod na ngay guli nga kitanak na ngay ana mila kurayan asoso nung pamangko di ginumuli po nga kasindual pia ginawa nga minuli igya kasari jadi iri na pilihan dilo di igi tanah po dati iswang sambayang lansanon dati dat haroy ginaw di lo kaguli da kago okay jadi
Montak kitang anak ko it. Kiginawa naging mo bandar. It apo nakapanaw. Tay ko ihilo na tanak do kayo. Iyo ko'y ganganak ihinak kabandaran. Saroho na datit eh. Kada dat kaulian nun po manindo lagi na demolahing. Isay na ko ilo. Kita nga anak ko sumano. Iya nga onto kitir di. Saroho na datit sebagai tanganak. Mungkin dahara karamayan dahiri nga ay sarohon na dati ikasindualan dia lo buli jadit insan tadaw iyati nga yo di awayaan saya di nakay lagi saya kailod mangilahi tiralan ko posyon jadi mada ta kanupod asindualan nila iyati nga kada paninduol iyati nga madaid asindualan okay? Akan ni ka irita mo don ko piyo nga sorohon na dati dat iyati na matiot papatunod diti kaposiyon darohani dati akon kay lamolahing dati akon kay lamositar dati akon ko katua gereja iyati no iyati sendiri akon pun da gumayo ta kono po iti napakasalamatan sampari-pari ay say kamoyan dat monatas ay molahing go asatia baru ko ni tanak karikatan na kinarahingan ng asalamat gado ay setir di keselamatan adalah pribadi yati ino menikid dati nah hindi nasihat ki ilo nandat manansaw ka sinduol lah sumono okay lobi pa din ino pa asawa nga susuway ko gaman akon ka imegal dati ilo nakadawat masalad yung idumbokan ilo kota jadi panatasan ay ganganak kot ay amu to kono otang kiada nitit karohanian da igitan natit dondo paingkura kono paminamanaw ikarohanian nga ayo din no active kono pakwayah dit minamanaw kaguli ka nga active kapiyo ka paingkura ka na po asatya da iwalay igereja no kongait ka idambokan nga iri ni kasatyaan amin na dadit ya digi oy paingkura di ontong ka arugin nakatanod dat keke ar kaswabon ba no nakonging di taling okay harakago titiso nga iti nga susuway karangahan ogo mula tanganak dati dat kasumandakan tanganak wagud mini dila kota nga ata ka ilanam isay karuhang dila iwalay ipaingyan nga perhatian ng igitan takad iswang kapelajaran na kaswaban na bay no o gumu matila tanganak dati dat iso bilik bujang nila ang harakaruhang o gumu mati uwatan na dakoy tanak dakom isay karuhang no di na bilik komodop kanda o gumu ila tanganak dati karuhang papaingian dahil at bilik iwalay tando na pa'y tanak dati haramati kusay karuhang siya di modop ata ko olimon o gumu ire kusay na pa'y tanak no haramati at tando da karuhang siya di modop nga akan makasawa montak da kayo kasumandakan tanganak wagod isuang gagurup sa ginumod 296 iyo kayo na po iya didondo I will go ko kama I will go kapuriman to ka di kaswaban ba no ina po karuhang dati modop nga akon kasawa dati I will go swab tong kiaday monopot ko na po doho kada ang isungku doho modop kanto sera na po sa pidudo usay ko tando ikamulakan mustahil sangat mustahil
dai na po hit kinapiampayan di kebersamaan di medop kedua sangat mustahil, bahkan mungkin tidak. Ilo na po nga tidak terjebak dalam seks. Hara na po hopo datulun mungkin harat isa dua po hit tidak melakukan hubungan seks. Sangat mustahil. Sarohan pagid ako yung malahing nang kalataw nang ay lagi. Hara dito kita ko gambari sa marid hilo Facebook. Oping gambar ta kanan dadit gambar dit ang muda po gi. Tangomulok ta ko po. Tok kikaran mo ti. Katapis-tapis po dit sumandak ngasawa na di bayno lagi. Katapis-tapis po nga tok kikaran. Itinapakusay katapis sa sumandak. Haroy kadahan. Kan mangko katapis kok kita nagi nga tok suhay na saro. Jadi sarohan na dati tanganak dati. Uhotan nam isay karuhang modop. Sumandak pay tanak no uhotan nam isay karuhang no modop kan. Tanak wago na pay tanak no uhotan nam isay karuhang modop pay kota. Sekira na podlawan dyan sa karuhang modop harakaran. Dan agak mustahil at inapohit pisisaan isisok kinayanan nila di mudap sangat mustahil at tidak melakukan hubungan seks. Mungkin harohi nga irik pa kaman ko mungkin mustahil lah. Elda Edson kan tet pemuda pa din naman ko kumino di gulo harakaran gitu. Oke, jadi mantap kit tangan aku agak kesumandakan dot nia gali di awayaan dodondo haramati serius betul gi om I will go kau nakama I will go aku matitikan to sundan na hit kau itambalut no boyfriend atau girlfriend menepot ka na padahom sebelum aku mawin kada kita pod isi sa tadapon ka I will go to ko. Ajar hang mo ti mamisunod dati tigi. Nga puji Tuhan to naraitan to ko di bay no. Sakira na padharo hit. Ipagilitan dati da naratu. Isuang gapi ang balutan. Terlambat da I will go. Pikaruhang ta ko na di. Kada ko na tingkod dat rumikat ako kinarohingan. Hali pian naratu ipi ang balutan da kayo. Ikamenda malayo terlanjur ke. Kada to ka sunsuri man tadi kinarohingan. Aratu to ka pagimadi nga iri nagi keperluan dati paling gat alumis, paling ga apatut da rumikat ako kumakinarohingan. Om iati na po anggota sepi anggota hara na po hit tambalut dati keluarga dati kawayan nugarit di eksiden kadit istilah dati di bawah keterlanjuran harna poit anggota gereja te ke jemaat keluarga dati kawayat di kada dati insoko inoh dia nakajadi na pong pengkuro po di inoh na bagari pengkuro po gi anuay ta kay nila sukungan mimanggat nakarati na ila din nakasala itindakan dila nga may ta kayo laan way dat semangat gisambot yadih pianawayaan dila ay la tumingkad may sambayang haron na pa'y nakating kad may sambayang sa bapi panginginsak dati yati nga porlud I will go angay suku di siya makimapakuto pengka perbuatan ko kumadya ada apa tu tetiad di nakatano da ko di ki ardi kaswaban na bayin na hom itih na di that I will go ako di ti kantag ya ay tok agumu ti pa makabaling kahangan na may kota gi ikampong na po peng kukura ka tiad di kita nagi mamanag gadudu
kontak kasanginan Karabaw. Hindi. Hari kelebihan dari kampung mo. Antabanil harakaran. Jadi sama-samalah kita I will go pada pagi ini. Jadi ini padihit cadangan, saranan. Gumu ni cadangan dito di nga tambahan, cadangan tambahan. Saya na po mo kainsadu to kamantada kinayon ang dati. Megal ako may dilokota. Perkara pertama na po mandati. Magihum to ko dat hingga gereja Seventh-day Adventist. Kano po katunod muhot ketua gereja nud hina gereja di lain. Ano pa siya kaylo uhatan ni masitar. Auhat na pa masitar muhat siya misyon. Teka hara tambalot di siya masitar hilad KL. Milay siya manguhat tahakan di siya inumpurno. Hara pira-pira na bagid iho lah. Minanguhat ta isay numan ko ilo alam. Isay pasar-pasar hilang. Okay? Jadi iri kautamaan mo gihum gereja. Ngasuhay bagati ba? At tumbaan ako iya ko nga iya dito purimanan. Sekarang pod hatu sa tulun boleh jadi ang 30 atau 20 orang na hit manud ayla anda SDA yaw. Yo kadaw nga haro higinawa sumano dat moy na pod hilad dambakan ki. Mada ako atutunan ako SDA. Mamakai baju inta ni it ay suot ciri-ciri rohani. Inta ni ay sa ayat. Ari tigay baju dahar ayat Alkitab ki. Mada diharat ayat Alkitab. Mada dihara logo Adventist. Mangilhak. Nakura. Moda sih dat ayla na pabuata tangarat. Arat na panday perbuatan no. Dan Adventist sa baju no. Hiripoda si dati. Nga irin ni dadi karohyan dit. Hara baju logo Adventist di ba? Hinana pa itong Pinay Johnny mantadala buwan na itim. Pamirin na di baju Adventist. Manta kay paidaran ni dati eh. Masalah. KKR 2021 minsusuab jam 5 katulis. Teka dusun ministry kaki. Hoy. Masalah eh. Kapag ruba-ruba ta kanila kabandaran yati ngay makinang audit KKR minsusuab ka. Nah, isa opiswahan. Jadi kumaysa magihum ta ka gereja muhat ta ka dit pastor dahila oy lan ta ka hilan miagal po sa mananjong ki pagihahawon iti tulon saba active get itulon saba di iswang dat karohan yan oy lan na dati hila na po masusa dat magihumbot ay jamaat memang susah lah jadi iti pemantad saba at kagumo-gumo. Jadi gumu pada adi letang Pinay nga 6-10 minit na di pahilon ta kanala pelajaran na kaswaba na bay no. Konsiko kumada kayo mantad pinakinangahanda kayo siyaw nagi sa kirad inapay panambarasan dati di kaswaba na bay no nga nakasindol lagi na mo kalau dahari na luka lama berdara kembali ki nga siyaw daharan no nga onsanan ta kano pati nga I will go. Sekirad iya kayo hinakawaya, I will go kawi. Sekirad iya hay, mungkin daan nakawaya, nakapaninduol, nakapanginsok, I will go nga. Ito ka na pati. Iti na dahi tujuan dati dat. Iswang dat karohanian, ang pananudan dati kumakinarahingan. Gisang bahinggo, takano pondo, iti taka kampung, hila taka kota, hila taka kapuruan, tayo kahinggo. Iyati na po nga, atutunan tako sebagai murid-murid di Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Oke. Jadi agumo kalau mo kon dati asaru tokon aratu I will go tokon ada nga aratu I will go aratu harmo magayat.
sandih ta kuno kumakinarahingan isiyo na hot pasunudan dati san tabi kagaton da iswang that I will go dati isiyo na sandihan dati okay miyampay to kakago di konsikahan production kinarahingan na sandihan dati. Mabisusuay katapulimanan torili mo dato sinduwalan kada katomo haruson lihon nong gitambalot Yesus kasasalit korong ay soko iwan sinanong kadang katong Yesus na sondihon. Kana umisi sa atakad iswang sambayang kinarahingan iswang kerajaan surga suabon diti insan pod rumi katihay kumadia rumi katihay mayampai kolomokon dahay mantada insanan kor kinoratuan dahay gumuli ihay kumadia kung sikaw tumonori mo kadahay mayampai ginawo longon di paingukab gisombot ihay no po nga haro kasari kasiwatan meralan da gumulit iswang katumbayaan pingka na kita insanan na tambalot ngay nga manahak kasari da sakadung di alumis montok katanganak kinaruhangan teko insanan na jamaat magisisad iswang dat katumbayaan kagulian kumakinarahingan hino kami yang paydahay iswang dat lang kaposin dahay dat adaw dabay no gisam mo kapiruba kaguyahay dat kasuwabon da suwab maya dit boros-boros ni ampunan tesanan do sa dahay sambayang dahay isang suangaran di Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw kumada kayo kangam wala sinding kinarahingan na sandihan dati isyon na imila dati dat bontugon maya di kabaling kahangan do pamagunan ngayon. Okay, hinakaw po I will go. That kasuwaban na ba no? Amen.